10 o'clock go mentle le go senya sebaka moroka a ke tle ka mo wena ngwanesho ebile ke tloga ke dumela gore o tloga o bile le letšatši le monate letšatši la bone la lekgono wa letšatši le go sepeletše gabotse motheletši šue ka bua mafaratlhatlheng motheletši šue mola go 96.3 FM motheletši šue go www.mcrs.co.za prof a ke go leboge malome ka kapa madume ke a amogela a mašweu re hlole gabotse ke theresho malome ka kapa batho ba swanetše ba tsebe gore ditaelo di a phethwa ngwaga o fedile magageshu nako ile matšatši a tsamaile ge re phetha re tišitše so ga re phethe ka bomo re phetha re lebeletše gore ngwaga o ile ngwaga ge o ya o swanetše o be le dilo tše dibotse tšeo bang le tšona so batho ba gabo rena ga re phetheng ditaelo dilo tša rena di tle di kgonong go loka di beng gabotse ka gore yalo ntle le go senya sebaka ke amogela balli ba rena re a le amogela ebile re a letamiša wa letamiša nke ngaka moremi e tsamaya le malome ka kapa ko ka fa re no kgopela gore le dule ditabeng magagesho kore le no dula ditabeng thwi le no re fa ditaba ka mokana ga tsona ka botlalo re di kwendene re kgone go le thuša kere ya ska kry re ya go jika kua kgole pele ya ba gona o bua o re fa ditaba rena ba bang re letše re phetha bua le maroko a gona nyana mo mebeleng o nyaka gore o no napa o gata kore o gate ka mošito wa go phela wa ikušiša sese ya o re fe tsona ka mokana ga tsona ngwanesho malome ka kapa kuo o tlo go fa melao ya radio ga mmogo le koko le kae ra lena nna koko re a thaba ge le tlile ke ba ga mang ba ga ditshego o ke ba ga ditshego sese ke mang ka leina ke happiness wa ga ditshego ke happiness koko ke mang ka leina la gasa ke la khasa alright ya malome ka kapa napo ba fe ditaba re a leboga motheletši wa motse community radio bana besho melao ka mo eno ba gore dillathekeng ke bola ka difounu re gopela re di beng silent sa bobedi re se ke ra bitša maina a dikereke a dingaka le baporofeta ka maina mo moyeng ge ka ba mohlomongwe o ile wa ya ngakeng eno ba gore ka ya ngakeng tsoko ka ya kerekeng tsoko jalo se sengwe gape se re se kgopelago ke gore re tlogeng re dula tabeng ga botse ntle le go dika-dika ge re botšišwa dipotšišo re arabeng se ba re botšišang sona re se ke ra bolela se sengwe gape re hlompheng polelo ba gešo sealemoya ke nto nngwe ye e leng gore ga e amogele mahlapa ga e amogele dipolelo tše e leng gore ge di fitla tsebeng ya motheletšeng di tlo lomela jwale se re se gopelago ke go nore polelo o no e apeša gabotse wa no e apeša gabotse wa e bja gabotse gore lentšu le lengwe le le tšwang ka mogare ga sealemoya le ya tsebeng ya motheletše le fitlhe le dule gabotse ka baka la gore sealemoya se theletša ke bana le batho ba bagolo jwale ka moka ga bona a ba tipsine ka mantšu ao a tsenago ditsebeng tša bona e re ke bapale sengwenyana fa moroka ke moka ge ke fetša kgaetšedi yaka a tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga kgaetšedi yaka ziše thobela bape ba pitšentše go le batheeletše ya bolela mo ke happiness wa ga ditshego go tšwa moteti masoganeng ke tlile mo ke ne le bothata ke a tshwenyega bošego ga ke robale ka ngwaga wa 2019 ne ke ne le rangwane yaka ya bitšwa go semi salano re ka tšatši le lengwe a thoma ke loto ga a thoma ke loto a re tsebe gore molato ne e leng re nyakišiša re meiša ditleliniking ba mo fa dipilisi re no re awa ka gore ne e le motho wa go berekiša diokobadi ne re nagana mohlho mongwe go ne le se a titirileng sona a togobatša a motho la ramiša tleliniking a boa swere dipilisi a nwa dipilisi bile o rawa e re ko robala ke tekwa ke lekaone a sepela ya mo a robala go gona no maketše bošego motho la ka masa wa gwella o re happy ge ke tsoga ke mmotšiša gore molato ke eng o thoma go mpotša gore gape bathuši ba mo lefestereng ba busy ba gaša a ke tsebe gore ba dirang ebile o ile mo mpeteng
gore bathuši ba gaša ke nna ola ke a kitima ke tsoša koko ka mona a robetse gona ga a fihla ka kwa re ra mmolediša motho ola a sa kgona go bolela ga a sa kgona go dira selo o fere o tšele mahlo ke ge re motšea re miša sepetlela moya wa gage ke mo o feletse gona gomme motho ola ga ya mmušareng ke motho e le gore nna a sa tshware a ese gomme morago ra kwa barawa o thebotswe go tloga mo a senke go sa ba le boroko ga gešo bošigo ge re robetse go nolla dikatse ka montle goba ke masea ke kwešiši go lala go kiba dilo mo godimo ga ntlo bana ba robala go thoma go betha 9 go thoma go kiba dilo mo godimo ga ntlo di betha le menyako bana ba thoma go fafahla ba bolela o mongwe tla hwetša bolela rawa re itere ao re etla a ke re itere ke a kwella bošego go mo gona le ngwana mongwe ka wa ngwannyana tšatši le mošego ge ke robetše wa tsoga re awa mama ke a hlabega ke a makala gore ngwana o hlaba ke eng jwale ke maketše ke a tsoga ke dula mo mpeteng ke a mo lebelela gore gane bothata ke eng ngwana le wa tsoga ebile o ya ka mo kitchen ga a fihla ka mo kitchen o tšea pitša o tšhela metsi wa boa o e bea mo mpeteng jwale ke maketše gore gane ngwana o dirang ke maketša ke tsebe gore ke direng le nna ke sa maketše so ebile ke re awa go na le setlarenyana se ke se rekile chemisteng ke re ke se dire ke se beše ke marametše sona mohlomong o tla phaphama a ga ke marametša sona ngwana la o thoma o phafoga ebile o thoma go lla ke a mmotšiša gore ke eng a nkarabo mpotša gore a se selo gomme mehlawa ke phela ke tšhuma dilo tšela bošego swanetše re robale last ge ke tsoga ke dimola ke di tšhumile last ge ke tsoga ke re ka alola dikobo tša bana ba robala mo fase ge ke tsoga ke alola dikobo ke no hwetša ntho e nngwe a ke tsebe ke mogatša noga goba ke mokgaritswane ya koto ya go tšhoša ebile ke a makala ke re mara ntho e ke eng ke a botšiša batho ba nekene le bona ba ke dulang le bona ka mogae le bona ba makala ba rawa ye yona ye a se mokgaritswane le ge ba re ke a re tsebe le rena gore re tla re ke ebile ke tšea ntho ela ke itšhela ka metsa go bela a ga ke e lahlela kwa ntle yo bošego a re robale a re tsebe mola motseng ola gore go na leng ra tshwenyega ka nnete re tlile mo pitšeng tše kgolo re tlo kgopela thušo gore re be le boroko ka gore ge letšatši le dikela re thoma go tsota dipelo di thoma o fifala a re tsebe gore re direng lastenyana le gona ge ke robetše ke swara ke segateledi ebile ke leka go gwella ke a gwella re dula re hirišitše batho mo lagae ba bang ke batho ba ba tšwago ka ntle re ba hirišitše re dula le bona mo laga gešo ka 12 ya bošego ge ke tshwere ke segateledi so ke a lwa le segateledi sela ke a kwa vene ya bona ba ke batho ba reka ka mafestere le di-butler vene ya bona ya tsena ka 12 jwale ke a kwa vele sound gore wa vene la ya tsena ge e tsena so ke katana le segateledi sela a wa ebile ke tsena ke phafoga ge ke phafoga before ke phafoga segateledi sela ke a lora ke a golela ke re kwena mang o nyakang ebile ke nyako tswa ka lefestere ke mo ditorong ke swere ke segateledi ke nyako tswa ka lefestere ke palla go tswa ebile ke a boa ke tsena ka mo dining room ke tsena ka dining room ke bona motho wa monna a ke tsebo teshatšitše ka dilo tše tšhomo sefatlhego ebile ke mmona gabotse ebile ke tšhabiša mahlo ke betha ke letswalo ge ke re ke buša mahlo la bis2 ke bona go na le ngwana gae wa mošimane wa nlatelang sefatlhego sela se tšhentšitše ke sefatlhego sa gage ebile ke a omanya ke re wena keng wa o dira so gare ga bošego te phafa ka dilo ebile ke a tšhoga ke re ke nyako bitša mphakati go ne le pempete for ditsotsi like mahodu ga a tlila ke re ba re tšee dipempete jwale ke leka go tšea pempete la ke re ke a e butswetša a elle ke re ke a e butswetša a elle go no tswa moya go ne re fufu awa ebile ke nataba ke a phafoga ke phafoga ke a emelela ke tšea go ne le motho tsoko mpoditše gore gape go tshwere ke segateledi wa tsoga wa tšea sekere go ba thipa dilo tše so di tšhaba thipa le dikero o ka tšea sona se bea napile so tšhaba ke tšea sekero ke bea ka fase ga mosamelo ebile ke a robala furu ebile ke a kgotsa le cousin ka ke re yo a tsa toro ke ilorileng e ntšhušitše nkore ke kwe
pempela gore e salla go ba ntho ene ke e lora ke yona na ge ke re ke tša pempela ke a e butswa tša pempela a yelle ka nnete ke thomo tshoga ke re awa go ra re ntho ene ke e lora ne e diraga ka nnete ke mo ke thomileng go tshoga gomme ge re ntse re dutse mosegare go ne le something o ka re all droponyana so e dirile ka mapolanka gomme mo pele e ne le galasa gona ke e deke vele e tile re no re dutse mosegare nthwela ya pšhatlega o ka ra ke tseba e bethile ka letlapa go baeng ya pšhatlega ga bohloko ya bila ya šala e tšwa dikreke e noši ra šala re a hlame re maketse gore gane mara ntho e pšhatla ke eng ka re a gona selo moke ke story sa ka ra tshwenyega so ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke kgopela thušo ka gore ge e le boroko bona mola motseng ola a re bopate re a tshwenyega alright go kwele sesine ke tsona toro tše re di nyakang mo pitšeng tše kgolo tše ene o di hlalositše a ke thome ka taba ya nakana o e bitša gore ke eng ke piempete ya piempete nakana nakana e kotsi bokotsi ba nakana ke gore batho ba bošego ba kgone go tsošana ka yona e a thuša ge motho wa sa tletše ke batho ka gae fela ge o ka kry-a e le gore lapa la geno le šetše le ne le mathata magolo a gore batho ba tsene ba kgonne go itirela ka mokgwa ba nyakang ka dilo tša ka mo gae ke mo re gatlhana le mathata alright lapa la geno se se le na le ditloutlwane ne ditloutlwane ke bakhu ba ba seng ba robala ba ba romilweng ka gare ga lapa la batho ne gore ka mogare ga lapa la batho ba ske ba tliša tše botse sa mathomo ge lapa le na le ditloutlwane re bona ka bana go se robale bošego ba bolela language ye re sa ikwešišing and then re bona ka digateledi re bona ka mogare ga lapa go sene tšwelopele wa nkwešiše tše di leng ka gare ga lapa ke ile ka bolela kua moragong ka re na le thokolosi ye e dulang ka godimo ga ntlo le ye e dulang ka gare ga ceiling le ye e bang ka gare ga kamora le ye e bang ka gare ga di-waldrop le ye e kitimang ka ntle le ye e sepelang le motho le e tsamang le koloi ye nngwe e kgone go dula le motho mmerekong wa nkwešiše so tše di ka lapeng la geno lapa la geno le ka sebe le bophelo ge e sebe dilo tše di atšwa dilo tše ka mola gare ga lapa la geno di dirile bothata lebaka ke le ngwanene o ile pele a robala gwella go a bontšha gore dilo tše di be di mokgama and then o gopole gore motho o e leng gore o bona dilo tša batho ba bošego a nka e ba le bophelo ka lebaka la gore batho ba bošego ga ba nyake go bonwa se seng se se netefatšang gore lapa la geno le na le ditloutlwane ke lebaka la gore ka gare ga lapa la geno le bona batho ba e lego gore ba tlotši ba tephafile gantši dilo tša go swana le tšeo di kgone go te tlotša ka mešidi nako nngwe ka kalaka o kry-e le tše tšhweu so a di right mo e leng gore lapa la geno le tlo wela ke malwetši go timelela go ba le makhu a semaka go ba le bothata bo bogolo ba gore le tle le feleletše e le gore go tsoga dintwa ka mogae bana go se robala ntho e swanetše go ikwešiše ka dilo tše di sokisese ke gore thokolosi e bohlale ba yona ko gore mo kgausi le wena e nyaka dilo tša go gobatša ba ka go fa maela gore tšea skero tšea thipa o e bee kgausi le wena bokotsi ke gore dilo tšo di bjang mo kgausi le wena di ka feleletša di tšea bophelo ba gago gobane thokolosi e kgonorela motho re a tepolae e go nyaka o le mohumi e ne kgona go dira o ka re mo bophelong ga go nento e lokang le ge dilo tša gago di lokile o tšee maele a yona wa ikwešiša cause go ka tsamaya o nyaka bakhu ba ba tepolaileng bontši ba bang bontši ba bona o ne kgone bona gore ga se dilo tše di ke beng di ka gapeletša motho ra tepolae ke dilo tše di ke beng di ka lokišega wa ikwešiša so taba ya abutiago e mothomile kgale motho o monomale ga a lebeletše motho wa go kgoga diokobatši o kgone bona gore nna nka se nyake go swana le mothola a ihloke maele go tšwa go tšhomi go tšwa go mme go tšwa go malome go tšwa go rakgadi motho ka bo yena o kgona go bona gore ge motho a kgoga diokobatši o robala tseleng o robala ka fase ga dibridge ga hlape
gane bophelo bo bokaone o senyetša batho legae la gage ke tronko goba ke gona go itia ke batho ka maswika goba go hlabiwa goba go gobatšiwa goba mafelelong ke gona gore motho a tla feleletša a thuntšhiwa bophelo bola a boraete mo e leng gore motho a ka no bolata so a bo lebeletše go no re no nna ka bonna ke nyako no te tshenyetša bophelo wa ikwešiša batswadi ba bangwe ba lekile bana ba bona gore bana ba bona ba seke ba ba le tšwelopele mo maphelong ka tšona dilo tše tša gore ba ba etelele pele gore ba kgoge diokobatšo wa ikwešiša so taba ya butiago go a kgonagala gore ba ka ba mothebotše ge re bolela ka go thebola re bolela kang re bolela ka go tšea moya wa motho wa phelang ba mo tšee ba ye go tsoša bophelo ka bona ba loi ga ba nyake go hwa ge ba swanetše go tsamaya ba kgona go tšea moya wa gago ba te tsoše ka ona ba be le bophelo ba tšwele pele ngwanenu a tla sokole ge mohu a se a robala re mmona kang re mmona ditorong o tla alla o tla ailwa o tla re mmona le ka gare ga marope nako nngwe re mmona alla re ke swere ke tlala nako nngwe re bona ka maupi ka mogae ga fela le ditšhelete di no tsamaya re sa tse re di timetša keng nako nngwe ka mogare ga lapa go no tsoga tlhakatlhakano mohu wa go se robale o lora ke batho ba bantšhi ntle le ba gabo wa ikwešiša so taba ya abuti e nyaka gore le e hlokomele go robadiša mohu ke taba e telele sa mathomo re swanetše re tsebe gore abuti ba mothebotse o ile kae then before le ka morobatša le mmuše and then ge le seno mmuše a kgone go robala gore ba le ge ba re ba ya mola go yena ba nyaka go tšea moya ola ba palle ko go ka o kereya ba ikwešiša o boletše taba ye nngwe wa re ngwana wa gago o a tsoga o bea dipitša mo ditofong potšišo kore wa peela mang di tlo utlwane ke dilo tša go ja kudu malapeng a mantšhi ke mola ke bolelang gore di gona re bona kang ka maupi ga fela dijo di no fela bana ba no fetoga ba thoma go utswa ka mogae bana ba no fetoga ge re bolela le bona ba re fetola ka mokgo ba nyakang go ka re o ne le ngwana wa kwa bošego a bolela mare wa kwa langwedi a e bolelang e sa kwešišagale le nngwe se o ka re o reregana ka ganong o tsebe gore ngwano go ne le baloi ba ba leng gona ka mo jareteng ba e leng gore ba šomiša ngwano ka lebaka la gore ngwana ga a bolela ka dilo tše di beng di direga mosagare o tlo no bitša maina ditšhomi a bitša maina bomammamare go ka moko a bolela polelong kore o sa moko gore motho ga botse o reng o tsebe gore ngwano ba mmolediša polelo wa batho ba bošego and o swanetse o direng o mošireletše ka gore go na le batho ba bantsese ba ba ruta boloisa le ba bannyane batho ba kgona go tloga mo ba tlogang ba tšee ngwano ba tle ba mo rute boloisa lo monnyane ba mo rute polelo e sa lo monnyane ba mo rute go mo roma malapeng a batho e sa lo monnyane re lebeletše bakgekolo gore ke bona ba riago dilo tše matšetšing a bolekgono a go jalo boloi bo botseba ke baswa gobane baswa ba ba tšerisa le ba bannyane ba ba tsentšha ka gare ga dilo tše ba sa tepone so re swanetše re lwele ngwanola ka re ka se molwele o tlo ba ka gare ga bothata nakana ye o e tšee o e lahle but before o e lahla santse o e bereke wa kwešiša le buile le hirišitše batho ka gae go hiriša batho ka gare ga lapa ke bothata because a le tsebe dihlare tše ba di berekišang le ba motse le a thekga ka dirumong tša bona ba tla le tše ba tla le tšona ge o lora bošego o lora o swere ke segateledi mara go tšwelela koloi ya batho bale ba ikwešiša dihlare tša lapa le tše di berekwang ka mola dirumong di kgona go lwa le tše di leng ka mo gae wa kry-a dithulana wa ikwešiša and then wa kry-a ka mogare ga lapa wa le go sabe ga bose ba tswa ka kua ntle ba tlile lehlare tša bona ba tla ka gae yes le ba hirišeditše maybe ge ba sa robale le bona ba leka go tshumelela tše ba di tshumelelago fela di ganana le tše dife le tša ka mogae ba ikwešiša ya malome ka kapa o ka tsena le wena a ke go leboge moroka o di beile ngwanešo wa tseba di tloga di kwagetše gabotse ke bue ke lebogele kgaetšedi ya ka ditaba tša gage o di adile gabotse ka bokgwari le botswerere se tlo utlwane ke rata gore ke gate mo polelong ya bahiri bahiri moroka ba gabotse ge ba dula
ko di-roomong le bahiri fela yeah e seng ka lapeng yeah mo e leng gore ntlo ya gago e mo wa getse bahiri mola ba dutse mola sa mathomo batho baki ge o bereka motse wa gago yeah ka dikamoreng tša bona o bereke yeah ge bona ba bereka tša bona ka kua ga ba bereke jarata ya gago mara dilo tše ke ka moka ga tsona di tsena ka jarata e teng yeah sa bobedi re ba le mohlomongwe ka baka la mabaka a rileng re ba le bona bahiri ka mo magaeng e fela go bolela nnete ya go di feta ka moka a go safe I go save ga go a bolokega gopola gore go a kgonagala moroka gore ke le ka kapa jwale nka tla ka hira ka ga moremi ge ke fetša ka berekiša dilo tšaka gore di tlhakiše ba ga moremi ge go kgonagala e be bona ba feleletšang ba etswa ka mo go šala nna ga botse fela ene se se ditaba tša ka mokgwa di tlhalositšeng ka gona o di tlhalositše gabotse kgaetšedi yaka o boletše ka motho wa monna wa go tetlotša ditlotša-tlotšane ke rata ditaba kudu o di boletše ka moka ga tsona tše o di boletšeng o tlogetše taba ya tokološi and then o tlogetšeng taba ya tokološi tokološi ke tlhoba boroko tokološi ke bothata ke tlo go kgopela gore nke o tsene mo go yona and then o tloge o bolela se e leng gore tokološi e ya se dira ebile e kgona go bolela le wena ka baka la gore ke yona o seng wa e swara mara e gona ka gare ga ditaba tša gago tše e leng gore nna ke di amogetše nke o tsena-tsene go yona kgaetšedi yaka ke sa tsena tabeng ya tokološi yona e ne le go tla ge e tla ka sefahlego sa motho e le goreng mohlomongwe motho wa morata goba motho a ke tsebe kwa geno e tla ka mokgwa montši ka gore ka mokgwa a re dire so sese gore e kwale ga botse kua gae le kua go babogedi ba ekwa ga botse a ke re a ithuta go dilo tše di sone e tla ka motho o mo ratang o ratanang le yena goba e no ba monna wa mokua o no ba o te thatela yena e hlatholle ga botse gona mongwe lesho e tla ka motho o ke ratanang le yena e tla ka motho o ke ratanang le yena sefahlego sa gage ge e tla e nyaka gore re ye ka mapaeng okay e tla ka motho o ke ratanang le yena ge e tla so obviously le nna ke no tseba awa e le motho e le goreng ke dula le yena ge e tla e nyaka taba tšela a gona gore nka gana e nyaka digwana a gona gore nka gana go ba ka mokgwong ene ke tlo bolela nnete wa bona tokološi tokološi yona e bose tokološi e bose kudu e bose tokološi ko gore le ga o tsoga o tlo tekwa gore aowa mo ne ke ne le motho wa monna e le gore ke yona o tsogala o thapile ya dilonyana tša so ge o ne le motho wa gago a ke re sese ge re tsenela kobo e tee re le baratane morero mogolo ke gore bobedi ga rena re kgotsofale re fihle mo re yang mokhalabe wa gago nako ngwe o palela ke go go fihliša mo o yang mara thokolosi yona e kgona go go fihliša mo o yang e go etela ga kae mo bošegong e go dira tsona dilo tše tša go senyakege thokolosi e ketela ga tee mara ga tee ga kudu okay ya o ka tšwela pele ngwanešo e ne le go nketela ga tee mohlomong tšatši le leng ga ke robala
ke ne le gore awa e re ke rapele tšatši le leng ke a rapela tšatši le leng ga ke re ke a rapela ke no ba mo thapelong ke rapela ke le gare ke rapela awa le nna ke dina setse a ke sa tekwa gore ke reng setse ke swara ke serokwana setse ke a fafahla ebile ke a phaphama ke re bana gane ke reng a ke sa tekwa jalo gore ke reng so a ke tsebe gore fane go diragalang ene Moroka kgaitsedi ka mokgo a bolelago ka taba ya tokološi ka gona ke ile ge ke theeleditše ditsopolwa tša gage ka kgona go kwa kapa go bona kapa go nagana gore o ka re tokološie ba monyalantšhitše le yona lebaka ke gore ka gare ga polelo tša gage tokološie go ne le mo ileng ya mmitša ka seatlantepe ka sehlepišantepa ya mmotša ene jale ke dipotšiša gore ge e be e mmitša ka leina le la sehlepišantepa e be e mmitša e befetšwe goba e be e mmitša e bone gore mohlomongwe wa itšhitela kapa go diagalang a ke tsebe e be e bonagala jwang e be e kwatile e be go diagalang ke sa tsena tabeng eo ke ne ke le gare ke le ditorong ge ke le ditorong go no tswelela motho wa monna ke motho wa badimo o apere dituku tša badimo a apere dituku tša badimo ebile o fihla mo pele ga ka wa khunama o re thokoza koko awa le nna ke re thokoza mothola wa thoma wa nroga o mpitša ka sehlepa o sehlepišang tepa ya a ona dilo tše di botse tšeo di dirang ebile o pala le go tsošala ga geno o rata banna ebile ke le gare ke le ditorong ebile ke ya ke phigišala le yona ke re o reng go tla monagano o mongwe rae tlogela a bolele a fetše awa ke a itheeletša ya nroga empitša ka sehlepišang tepa empitša ka mokgwa nka se tsošeng le ga gešo ka gona ka mokgwa ga gešo go le mmaratha nka se tsogile ka tšwela pele ke mo ke phaphama ke tsoga jale ke a tipotšiša gore ne e nrogela goreng a ke tsebe okay o kgona go kgotlelela ke batho ba banna mo ngwageng o kgona go dula le monno o motee le ngwaga o bo fela ke a dula le ena ngwaga o bo fela gantši mo e leng gore go apala o kry-ile gore relationship tša gago di kgotlelela nako e kae so di a kgotlelela di a kgotlelela tšona nete ge dintše di kgotleletše so go ba di dilo tše ntšhi ka mogare ga tšona alright tokološi ge e go roga so wena o nagana gore e ka ba e go rogela eng e bona eng ka gore e ka se no bolela gore no wena man o ya kua le kua o ne mahlo a mantši o bona o kare wena go ya ka wena o bona o kare e kgopišitše ke eng ke bona ka re kgopišitše ke motho ke segišanang le ena alright o sa dula le ena le jwale alright thokolosi ngwanešo e ne le bokotsi lebaka ke gore o ekwele polelo ka ge ke re dilo tše ba lenyalantšha le tšona ebile ba di dudiša ka mogae le sa le ba bannyane wa ekwešiša thokolosi ge e šetše e le sowe le go tšwa mo mothong ga e bonolo mo e leng gore o ka napo wa re o hlapile ga tee ya tšwa go ya ka gore e ne mengwage mekae e le mo go wena ene bolwetši ge bo tsena le ge bo itšwa a bo swane ntho nna ke ikwešišang go ya ka dipolelo tša gago ge o ka se tlhokomele mafelelong o tlo gola wa re mola o godile wa bona o sene monna gobane monna šuna e ka fa ene dilo tše le ya di bona di ka lapeng la bolena bothata ba thokolosi ke gore ngwanešo re ka go hlapiša wa kry-a ile gore le seriti sa yona kua go monno o dulang le ena la ga sebe a go nyala šetše se le gona wa ikwešiša so go bohlokwa gore ge motho a tloša thokolosi ge e mo tshwentše nako telele a phethe le molekani wa gage and then ke mo re tlo kgonang go bona bokaone o ka se tsefele ke tokološi o ne monna and then monna modimo a palele ko go fihla mo a yang e se ka taba gore o a ba bua
e le ka taba ya gore bothata ke yona ntho e gata magato a magolo a go feta mogala bo ene e gata ka gore ya go tseba mogala bo go kry-ile ntse yona e le gona mo go wena wa ikušiša so shiwe ya go omanya wa bona le bana ba gago ba tlo gola le yona a kere wa bona gore ngwana šetse ba thoma gore a apeele lelo tša bošego so e nyaka gore o ihlokomele that's why re dilo le di bolele ka moka re kgone go tseba re lefang koko nke re kwa wena bale awa ke setlogolo sa ka se ke ngwana morwake morwake o ile a hlokofala ntši ya le bona ba godišitše ke nna le makatša ke eng ka mola gae koko ka mo nna ke dula o dula ga gago o šetše ka ga gabo ga botse wena o mo felegeditše ke mo felegeditše ore se se re fe tšona ka moka ka botlalo di feletšitše ka moka tše o nyakang thušo ya tšona alright batswadi ba gago ba sa phela batswadi ba ka ba robetše ka moka le ba kae ka ga geno ka gešo re ba bararo ntwe e tshwenya wena o nnoši goba le ba bangwe ya ba tshwene le ngwana wa gae wa mošimane wa mafelo a tatelang le yena yone e le go mo tshwenya ka gore gantši ke ne le go kware yo ke lorile lepokisi la mohu a re ke lorile re le kukišane ge re le kukišane re le batho re le bane re le kukišane ge re ntse re le kukišane so ge re fihla pleke tsoko re le beya fase lepokisi le a re le beya gabotse le dula ka lesaete so jale ebile ke gaomanya ke rawa wa e le beile lepokisi le so e re ke lokiša lepokisi le gore ga re wa le tshwara wa le lokiša selo se ntšha letsogo ka molagare ga lepokisi sa mogoga jale o thoma golwa ke motho e le goreng le bošego a robale sa le ka tloga ka ya go ngaka tsoko ke ilo phekola ke ilo nyakišiša ka tša bophelo ba mpotša gore wa ngwane wa gae wa mafelong ba mmerekiša gantši le ge ke lora batho ba banna ge ke thoma ke re ke ya ba lebeledišiša ba tla ka sefatlego sa gage ke mo ke bonang gore ka nnete ba mmerekiša le ditoro tša di lorago le bošego o ke re a no gwella re ba ngoga ke be ke mo phaphamiše ke tšhume sona sehlare sela ke se rekileng chemist ke tšhume sona go be kaone ka gore tšatši ka tšatši a go fetele tšatši monyakwa ka moraga ga o salle ge go tia bo 9-10 ke ne le go kwella le mati la gage go lla tu a ke kwešiše gore go tsenang goba go diragalang every day le mati la gage la monyako lalla a re gopole gore dilo tša bošego ka mogae re di kwa ka go letša mabati go letša dizwana re di kwa ka mešito o boletše gore o bona selo se tlotše ka dilo ke dilo mang dilo tšo di boneng ke something ka re molora mo sefahlegong ke go motšhoutšhou ka re tlotše ka molora alright le hloka thušo se se mo bophelong go bohlokwa gore ge o hlokofalela ke batswadi o hlape lebaka ke gore go na le leswiswi la ge motho a hlokofaletše ke batswadi go na le leswiswi la ge motho a go romela ka dihlare go na le leswiswi la tšona dithokolosi tše e leng gore ba le sepediša le tšona dilo tše ngwanešo di bolaile batswadi ba gago that's why di laola motse o la geno that's why di ne le maatla ka molagare ga motse o la geno di šetse di tšere motse o la di o dirile wa tšona wa nkwešiša ka malaga geno di a bolaya lapa lela la geno o sa le moswa mo e leng gore go ne re bontšha re batswadi ba gago ga ba tlhokofala e le bakgekolo le bakgalana lapa lela la geno wa le lwela ne re swanetše gore re go nyakele ditaelo tše di strong tše di santše di go thuše gobane batho ba ba dirile ntho ela ba re bontšha gore ntho e tswa kgole wa e kere e tswa kgole a ke porofete nne ke no ba ke no bolela go ya le ka mokgo ke gantši ke berekana le batho ka ona
lebelela e thomile ka batswadi ba gago e jile ngwaneno e kitimile e swere bana ka molagae last born e shetse e thoma go lora mapokisi go lora lepokisi o bone mohu a ntšha letsogo a go goga go ra gore go na le mohu o ba mmerekišang ka mogae o ba nyakang gore a tla fetse batho wa ikwešiša so go ya ka mokgo nna ke bonang lapa lela la geno le nyaka thušo cause go lora dilo di tlotse ka melora ke di tlo utlwana wa nkwešiša ke di tlo utlwana papa go le mmago ba robetse ka mokgwa wa mohutamang papa ka sale ba mothunya mama ka sale ba mona mohlaba ka mphaka alright a re tsene le khula papa o thunyi o ba mothunya le kae ba mothuntse a spela ka kolwe ka re mo segweng sa orlo sa tletse ke batho mo ke mo ba mothunyeditšego gona ba motšea ba miša sepetlela o hlokofaletse sepetlela mama ka sale ba mohlaba ka mphaka a le thaveneng go hlokofetse mama pele go hlokofetse papa pele go hlokofetse papa wa latela mama ba ile riang thaveneng e le musa e le motho e le goreng wa gamola and then go be go ba kwa eng nane tene ke salo monyane a ke tsebe gore no go ba kwa eng ge mama a hlokofala o bone mengwage me kae ne ke ne le 7 years no ne 7 years hlokofetse ke salo monyane first born gare ga bana ba mama go ke mang ke abutaka wa hlokofetse o sa le gona wa hlokofetseng ke rangwane ke ngwana ko okay nna ke abutaka wa mathomo go latela ngwane shua wa mafello wa moshimanyana and then abutuka yena abuto gona o le motlogetse gae wa ya shetse ha ke tsebe ba re ba tšhabo trend re go go botse nthongwe mo bophelo ngwanesho ne mathata a gago a tseba ko wena boima ba lapa la geno go tseba ko wena bohloko le go hloka boroko go tseba ke lena batho ba le batšhabang ba ka se le thuše because gonjwa le ka gare ga bothata le nyaka thušo fela le tšhaba motho o mo tšhabang ge o ntse o bolela so o kry-a maele go wena le gore bophelo bojwang wa ikwešiša dilo tše di mo bophelong ge di tšwelela so di ruta batho ba bangwe gore bophelong re phela so a ke go botse lapa la geno ke go boditše ka re le na le mathata papa go bolailwe ka sethunya mma go hlabiwa ka thipa papa o thuntšitšwe na papa ga a thuntšhwa molato ke eng o bakišwa eng wa ikwešiša lehu la sethunya a le right gobane ka morago le na le mmereko mabapi le tabeng ya go tla go tsentšha tate ka gae a re gopole gore ge motho ba mmolaile ka sethunya ka setšo ba fela ba re o feta gating ka morago ga go feta gating ka morago ga dilo tše ka moka go swanetše go tle go be le tsela ya go sepela ye re tsentšhang mothola ka gae ka yona ge re šetse re motšea ka semoya go tla go motšea mafelong re mo iša mo a yang lebaka la gore ka letšatši la poloko wa gage re se ke ra mo tsentšha ka gate ke lebaka la gore ke lehu la semaka and mo go neng lehu la semaka go na le matšwa ka gare go na le ditlokotlokwana tše e leng gore di a berekiwa le go hlaba gare hlabe re palela ko go hlaba dilo ka lebaka la lehu le e leng gore le bile gona la tšhologo ya madi ba ikwešiša re a boa gape mma go bolaiwa ka thipa thaveneng a hlokofalela kae a hlokofalela sepetlele wa tseba gore go na le moleko wa gore ka mogare ga lapa re felele sepetlele di-doctor di a bereka di phetha mmereko wa bona ba phološa batho di-sister di a bereka di phetha mmereko wa bona di phološa batho fela bangwe re ya sepetlele ka meleko ya rena re ya sepetlele ka meleko ye re theilweng go tloga gae mama go be e sa le monyane ke a dumela ne fela mo bophelong sesi go ne le dilo tše dingwe go bona o ne le bana le ka go kgaogana le tšona mosadi ga a robaletše ke monna e sa le monyane o swanetše
go tlhokomela bana ba gage wa ikwešiša go bontšha gore mosadi swanetse a tlhokomele bana ba gage ge o ne bana dula le bana ba gagwe di-taverne di na le batho ba ba swanetse ba ye go tsona e sego gore motswadi a tlogele ngwana 7 years a ye taveneng wa ikwešiša so that's why tše dingwe di feleleditše di tlhola gore mamago a wele ke mathata ka lebaka la gore ka morago ga lekhu la papago be sentse ba tsamaye ba geno ba ye go nyaka go tseba gore papago o bolaile keng lekhu le lengwe re le šireletša jwang gore le sekebe la ba gona lekhu ke la modimo a re gane fela a mangwe a makhu re a latelela wa kwešiša so mola mamago le papago ba hlokofalang le ile la hlapišiwa lena le bana ba ka gae re hlapišitšwe le hlapela kae re hlapile re hlapetše ga koko dilo tše ka moka mamago le papago ba boloketšwe kae re hlapetše ga koko ka gore papa ka o boloketšwe ga gabo ga kokwaka ra tloga ra yo hlapa ga bo mamaka ke kwaga papago le mmago ga ba nyalana ba nyalane alright go ntšwa le koko a ke re papago sese le mmago sese ba nyalane re boelela mo latabeng ya gore ngwetši ya gago e kae go ntšwa le koko e boloketšwe kae ga gabo and then le ba nyetša kere go šetše go hlaba kere koko makhu a mabedi še a tlile ene ke a tšhologo ya madi ka moka ene ke a balekane go jwang o ile wa tšwa wa nyaka makhu a gore bothata e ka ba ileng re ile ra tšwa ra nyaka gore re tšwile go sa hlokofetše ena o tata bona ba re botša ba rawa batho ba yono ba mona ba mmolaile a tšwa mmerekong wa bona modimo koko a ke dumele gore a ka go batša bana ba ile ba bannyane so ka go ba tšeela batswadi ka mokana ga bona a ke dumele gore modimo a ka kgatla ke gore papa go sesi a no thuntšhwa mmaga a hlabiwe ka thipa ba tlogele bana ba 7 years go na le batho ba kgonang go hlokofala ba ne le 110 years go jwang go na le taba kuku e le go gona e nyakang go hlokomela ke gopela gore pele le hlaba kgomo le hlabiša batswadi ba bana ba nke re nyakeng go tseba ka tšhologo ya madi e ebile go gona gare ga baratani ba babedi ba leswantšeng letle le banyalantšhe mokhu e leng gore o robetse ka mokgwa wa gore go tšhologe madi mo go yena ge gone dilo tše re swanetseng re mo hlabele tšona tša sedimo ga re no di hlaba re nyaka pele ka lebaka la re ka di hlaba ra tsoša sela se ileng sa diragala ka gare ga lapa ene koko lapa la gago le wena le ne bothata o hlokofaletše ke ngwetši o hlokofaletše ke morwa ka sethunya o mong morwa le yena go kwagetše gore o hlokofetše o ba iphile diokobatše lona le nayo bothata ke bana ba bakae ba gago ba felelang sepetlele ke ba babedi bale ke 3 ka mmago ke 3 ka makopi lapa la gago le na le bothata ge go thušiwa lapa lela le la gago koko re go le kerekeng yeo le mo go yona go rapela o kgopele ba porofeta nke ba go lebelele lapa lela nke lapa lela la gago le tšwele ke taelo le kgone go ba le bophelo makhu a maka koko a nyakege wa bana mo bophelong koko modimo a ka se phela go otla ka kgati ya lehu kgati ya lehu ga e bose kgati ya lehu ga e bose so nna ke le kwele magagesho se le se tlhokang ke thušo ke tse malome ka kapa awa di kwagetše moroka di kwagetše le nna ke ba lebogile kudu go benagane ke tloga ke dumela gore mohlho mongwe go ka tsena ba le baleng ka molantle ka fale re a leboga a bomeno mašweu ba bolaya ba sega a dira jaaka ke tla di tseba jwang ka baka la gore ge ke sega di a sega ge ke lla di a lla wa dira tše botse ba bolela wa dira tše mpe ba bole na jwele ke ka lebaka lang o swanetše wa re ka gore batho ba reng kapa batho ba tla reng
mo bophelong ge o dira dilo tša gago di dire e le tše di ratang wena di thabišang wena di tšwelang wena mogola ka lebaka la gore ge o ka dula o focusitše ditabeng tša gore batho ba tlo reng ene batho ba e leng gore ba ka se go tšwele mogola o tlo dibega bophelong a re a leboga ka gore yalo Seremi a itla go wena re sello sa tšiwana ka re galana go lapitšentše kgolo tharollong ya mathata nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pushamena a re a leboga moroka a šiba o balapa la bobedi ba go rogile nke o no tša sebaka se mongaka o ba tamiše kgole le kgauswi mo a batheleditše go ba le gona batheletše le babogedi ke moka o ba amogelehle prof magagešo ke a la amogela ke leboga ge le tlile ge motho ane mathata o ya go batho a ya go kgopela gore ba mo thushe ka mathata ene mo bophelong go sega ka mathata a motho a se bohlale gobane tšatši le lengwe a ga go a tlo tšwelela o tlo kry-a feta a motho owe nna ke a la amogela magagešo ke ngaka Moremi ke Malome ka Kapa ye le tšereng ga ya lebea mo ya le tloša maroko ya biela ka thoko la lebala mepete la lebala kobotša lena tše borutho e tseba ke lena le no dula tabeng batswadi ba ka ra tseba gore ba le re le thuša jwang Malome ka Kapa ko tla lefa melao ya kgašo gore e sepela jwang a re a leboga moroka ba gešo re le dumediša bile ra le amogela lenanegong la pitšentše kgolo jwale ka ga bašhe ba boletše gore ke nna ka Kapa ke Professor Moremi ke Malefo ka fa ka mo ke Alaki Makua gomme ntle le go senya sebaka ba gešo re kgopela re difounu di beng a silent re se ke ra bitša maina a dingaka le baporofeta le dikereke ka maina se sengwe gape re kgopela gore re duleng ditabeng tša rena pha re di boleleng ka mogodileng ka gona re boleleng di nnete le ge di ka tlhodisegiša le ge di ka tlhodi baba le ge di ka tlhodi koša bohloko le ge di ka tlhodi ješa dihlong nnete e duleng fase gore le kgoneng go thušega godimo ga nnete ye lena le e bolelang le phelago se sengwe gape ga re tsenane ka ganong ge re bolela ge o ka fitla mo e leng gore re swanetše re neeletšaneng ka polelo lena ka fawe o no emiša letsogo ke moka a re tla go šupa se sengwe gape ebile e le sa mafelelo ba gešo re hlompheng polelo radio ga inyake maleme a mahlapa radio ga inyake mantšo a go lomela ka baka la gore sealemoya se se theeletša ke bana le batho ba bagolo gomme lentšo le lengwe le lengwe le le tšwang ka mogare ga sealemoya le ya tsebeng ya motheeletše le swanetše le fitlhe le duleng gabotse ke bapala selwana se ke moka ge ke boa re a titsebiša ge re fetša go titsebiša re tsena ditabeng a ikhona ka Kapa sewana wa ledi man ganna o dia bua sewana wa ledi gape le bina pele meropa e lla man nke le teketleng re tla le bona ka morago ge e le ga bjale gona re ya fama maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga ka gore yalo kgaetšedi a ka titsebiše ka fao gore ko wena mangwa ga mangwe tšwa kae le ka mo ba titsebiše gore ke bomang ba ga mang ba tšwa kae le ya buti ka fale ke moka o nape o namele platformo ka baka la gore mampia o na re lapile melana thobela ke a leboga tate ka Kapa ke nna Mapule Mhlamyana ke tlile mo ke tlo kgopela thušo ke a leboga ntate Moremi thobela mama ka moka le ntate Makua kgale ke le emetse ke gale o re emetse re a leboga gore o hweditše kgaetšedi ya kang ke le titsebišeng ka fao ke nna Refile Mhlamyana na bjala le sa re tamišana batho ke tlo le dumedisitse dumela tate ka Kapa le ntate Moremi ke nna Refile Mhlamyana re a leboga ba ga Mhlamyane a bute dumelang ga mo radio ke nnoši le nna koko ga Mhlamyana o re a leboga kgaetšedi nape o tsene ditabeng o di reme thobele okay nna ke na le bothata ba go kry-a ke sa roba le bošego and then ke na le go ditsebe tsa ka di alla di lla bošego bo botlhe
and then ke fetse go robala go ra gore ke time phone he ke timile phone go tla a ke itse gore ke modimo wa ka gore ke o tla ka phefo and then o tlo nna mo mokokotlong nakonyana e telele and then ga tloga mola ke gona ke busa mmoya and then ke na le go tswa ke utlwa moropa olla ke tswe ke ye ko moropa olla ke humana go sena moropa ka bo mawana bosigo ke boe ke ge ke boa ke gona ke tshoga and then ke ena ka mo ntlong ke robala and then gona mo ke tla katle ka bona ke tshwantswe ke ye lephalala ko witse ge ke fihla lephalale go na le mokgekolo mong ba re ke mahlodi o kena ka mo nthweng o ka re ke sebeso o wela ka mola ga wela ka mola ke re yo nna ke tshwantswe ke ire so ge ke re tshwantswe ke ire so a batswa a swing ka mo lefelafeleng a wela mo dimasanta ke hlwile ke se monate motshegaro o mapele le re mizwinki moyeng go diagalang mokekolo a swing ka mo moyeng a tswile so a ragile a kitse keng ka moshibeng a ya kodimo a wela mo fatshe ge ke re ke a utlwelela ba re tshwantswe ke le phalale ko bina ko teng mara ga ba mphe fane ya mo ke tshwantswe ke mo teng and then ntho e tla mo go nna e tla bosigo metlhe le metlhe ge ke tshwantswe ke tsamaye ga ke itse gore ke ya ko kae ka fetsa ke ile marapong ga bo mokekologo ka go nyaka ka go kry ke mo tshwantsha e le ba ka moo ke ileng ka mo teng ge ke fihla ba re morung o teng matlhodi o teng ka ba se ke bankhunamisa ke boela go tloga moo a sanke katlhe ke kgono ba raeteng ene mo lapeng la ka go tlhakatlhakana go kena bomankgaganyana ene ge ba kena ba le so ba kgobetse site one ene e sale ke ira ntlo a e fele ke mengwaga a e fele gore why go irega so a ke itse ene morago ga mo gape ke bona o ka re ke thea ditlhapi ge ke thea ditlhapi so ke surroundile ke metsi ge ke thea ditlhapi so ke tanya tlhapi ge ke itanya o ka re go flaga modimo banong ba le mo kgauswi le nna ba tloga ba tla mo go nna ba nyako bona flaga yaka ke a ba leleka ke goga ntho ela ka e goga ganyane tlhapi ela ge e tla ya tlhameso e na le bana ngwane ola ko morago wa moshimane wa lwala bene ke a e rapeletsa gore e fitlhe mo go nna a be ke phaphama a ke itse gore go ira keng and then sa mafelelo ke šile tšhelete ka Thabazimbi ne ke bereka Thabazimbi lekgwalela ge ke lwala ge e tshwantswe ke tleliniking o tseya makgwa ba le ba tsaya makgwa a leng ka morago nna ba ntse ge ke tlo thoma ke latelela ola a tseyang batho a re lekgwa la gago o re o founile a re ga go itse ne ke tswile something ke ntho e nkgobatsang mo moyeng gore tšhelete ka go e humana bjang ane ne ke kgopela tate Moremi a nthuse go kry-a tšhelete ka yaanong ge ke thoma ke tswa mola ka tsaya ke kgwaleleng a nkisa sepetlela sa Thabazimbi a nthobatsa moo a re o hlola mmaga ga fihla ko kwa kry-a mmaga a tlhokofetse a boa re Tsofi mama ka o tlhokofetse so ke tlate ko go tlhola ke robetse koo ka robala koo gwa raya gore ke a tswa ge ke tswa ka setle ke boela mmerekong ka tla mo gae a be e le go timela ga tšhelete ka kgwalela ge ke le founela a re nna ke setlaela ke mo romele eng o nyakang koko a re o nyaka dikgati tsaka a nthomele tšhelete eo ke nyakang banong nna ka gore ne ke kwatile ka a sanke ke dira
ao o berekile mengwaga me kae Thabazimbe? e me-3 Okay, lebaka la gore o se kwa mo romela di-banking details ke eng? nna ke no bone o kare o tshameka ka nna O go kolota bokae? a ke sa itse pila mara a ke sa itse pila gore ke onkolota bokae mara fokoditse 2 O go kolota kgwedi tse pedi? O sane di-phone number tša gagwe? ke tshwere mo bekeng. Okay, ye ya lekgowa a ena pe tshwenya ka gore o šetše a ile a re o tla go lokišetša. Ya a re kwentše dingwe go pele ke tša gago mama le yena ka mone tša gage. And then ke na le bothata ba ena ke ngwanyanaka e sa le ke claima ka pasa a shinka kere pasa ba no ke tsontso ba re phone le ba re interview nna ga ke na tšhelete tsontso ke monametse re go ga ke bane le tšhelete. Di-interview tše ka moka ba le kgopetšeng gore le tle ko o hlokile tšhelete go ya? ke tlhokile tšhelete go ya. Alright, sesi ga o ne pasa? ga ke na pasa. O ne mengwaga me kae? 31. Go diragetšeng gore o hloke pasa? nna ke itse aowa bangagešo a ke re go hloka pasa ke gore mo gongwe ke goletše ga botate tate ba nya ko ntšeiša pasa goba ke godišitše ke mme gape motho go hloka pasa ya go na le ditaba tše di tla bang gona di ka dirang gore motho a hloke pasa ka re ngwana ga a fetša go belegwa o ba le birth certificate, ga a fetša go ba le birth certificate and then birth certificate ngwana o gona go ya ka yona le motswadi a motšeiša pasa ye key ya gago e pala jwang koko go diraga mo mabapi le tabeng ya pasa? Pasa nkebe re motsetse nana la buta gagwe a ba robala ka nako e re reng ra ema re motseisa pasa o tsamaile ngwana o a re tšhabetseng no ke mo godisitse le ya bosa gagwe wa le Witbank o nnele motho le go tsamaya ka nako e re ra motseisa o a tsamaya a ba tla a bua o ngwana gabo a re motseisa pasa ga nka kgone motseisa o tsamaya ya kae na no tsamaya fela gona mo a kite o na lwala gore bjang ka godisa bana ba ka tswa mmerekong ka godisa bana le na le khathi ya gage ya clinic? ai nna ke sa itse gore ko kae mara ke zamile ke le na le eng go ntšwa le ya go bontšha gore be le mo direla pasa? ke tswere pampiri a teng ke mo bekeng ene ke moetse ko sekolong ka bonya ka pampiri ke morare tsoga nna ke nako e shinkanyalo ke re tsoga ke gantsa nyetso ke re tsoga ro tsa dipampiri ko sekolong a sa tsoge a be ka tsoga nna kaya dikolo di a tswalwa ge di bulwa ke ge ke itshwarela ka monyako go tloga moo ka be ke ya Mamelodi ge ke fihla ba re latela affidavit a be ke latela affidavit ke mošia mo setulong ka ya ko maphodiseng ka o tsaya number e ne ke nna mo yona ka o tsaya pampiri eo ka be ke boela ka mo sepetlela gape dio tsa ga di loka mo go tloga mo a be re ya ko Brongoro. Sesi o bo tšhabang ge ba santše ba go tšeiše pasa? nna ke sa tšhabe ne ba mfukile. Be ba riang? ne ba mfukile. Be ba go fukile? Gore ke hlehlele. Bo berekile gore o hlehlele naga? Alright. So mama le ena e ga pila ka gore ile ya ko mothong a ratlise saparo saka a se isa go ga ba fitla kwa ba bereka saparo se ka ba gae. O ne mengwaga me kae o nyetše go ndwana? Bona one ke 3 years. Ge o bo sepela le naga bo ya kae? Na ke ya ko di-family ke bo Thembisa ke ya ko di-family. Wena ka bo wena ke magato mafe a wa tšereng gore o be le pasa ntle le ya tšereng ke mamago? Nna nka se kgone o tsaya magato ka gore certificate sa ka ne se ngwadile ka seatla sa ja ke motlho mo gara certificate tsa batho ba ka moka sa ka se ja ke motlho. Okay. Taba kgolo go ntšwa le lela ka taba ya pasa mo go wena ne. Taba ya pasa ke ne nneta gore re tla ilokiša le ba Home Affairs akere then ra bona gore o thušega jwang fela a e tlo ba ntho e leng gore e tlo ba ditaba tša tšatši le le tee akere
go tswela pele le lla kang gape ke tse gore ke le thuša kang ke lla le ko ke nyetseng ko teng shaka roba le bošego Mm. go lla diari ka bošego o ka re ga bantisa benyana shi ba tshware motsolo go lla dihara ka bošego bošego ka bo batho go lla diharika go šana dilo mo dimantlo ga re roba levele sa le re fihla mo motseng olo le bona eng kore re feng ditaba ka botlalo re tsebeng gore le thuša a re bone selo nnete re ne utlwa diharika ka mo ntle bošego ngwana ka mošima ya nne sentse ra tle mo a tšhabele ka mo kamereng ya ka roba le nna mogala ba gago kae ke nyaletse lapa okay ka malapeng le o nyetsweng ka go lona go ba butša gore banna ke gatlhana le mathathashia ona ba reng ka motso hao sala mokekolo a robala ke nna le bana ba okay o nyaletswe lapa ka lapeng ga o robale go a harakiwa bošego nako nngwe ge go harakiwa a nke o tlela ke kgopola gore re ke no tsoga ke lebelele batho ba ba harakang gore ke bomang aowa ke a tšhaba okay alright di feletse yona tsa ka di feletse ya re feng ditaba ka moka ne le se tsa pasa tse le tsa ko ke nyetseng ko teng okay tsa ka o ka re di right and then moshimano ke na le ena ke ngwanake wa bofelo ke na le bothata ba gore tshwantsho a kry license ka nako e ke re ke a mo kry-isa le tšhelete a eteng ke botlhoko bo ke nang le bona ka gore o lla ka nna right through o re ke le mo feitseng ke le busy ka bana ba o go sena wa salang le bona o re yena nke ba ile ko sekolong bane nna ne ke duma gore a mpa ire something a ye driving school or a boele sekolong mo dio tse ithu ka gore o nkutlwisa botlhoko ka nako a kwatile o re nna ke mo feitse ene ke mo feitseng ka mabaka bana ba o ke sa itse ke ba neemang wa bona okay di feletse koko bana besho a re kwaneng mo pitšeng tše kgolo go a bolelwa ene ge le sa bolele a re tlo tseba gore ga botse mathata lena ke eng le tlišitše ke eng mo ge ke go founela mama ke go botša gore ke tšatši la gago la go tla pitšeng tše kgolo o lebogile kudu ka be ka kwa o rapela le mo founung o re mafelelong ra be ra arabega jwale ge le fitlha mo le swanetšeng le ya leng ditaba tša lena ga botse di kwagale go kwagala a ke di ekwe ga botse o thwasitše o no bolela ke meropa ka mo ditsebeng ke lela ke meropa ka mo ditsebeng go lla matsuritsuri a ke tsuri ke nakana gore keng and then ka nako e ke le gore ke a thomega o monyano la wa le teng ke dilo tsa gore le yena o a tswa ka mo ntlong o a mpitsa ene ga mpitsa o ka re o ntshwenya tlhalogane mama o bontšha o tshwenyegile kudu bophelong ba gago o bonagala o ne le kgatelelo ya monagano ke na le kgatelelo ya monagano because banake a bantse serious banake ba bashimane a bantse serious o ka re ba ntsha mo pelong tsa bona banong ne ke duma gore ke irele o monyano a nnang a nkomanye bana a ke na tšhelete ya gore nka mo irela o mogolo ga a tla ke mo founetse a re mama nna ke ile kae so le tla mpotsa ka founu metlhe nna ke mo latelela ka founu ge ke mo gopotse go fetisa tekanye tsontse ke tseng matsapa gore ka karela dikoloi ke a mo latelela
o lla ka taba ya abuti ya gore abuti o wa go omanya and then abuti o go sola ka gore o mo feitse mo bophelong and then ke kwele o ka re o a dumela gore o mo feitse mabaka a gore o mo feile o bona o ka re ke eng leng gore ke mo emise sekolo ke ntho e ntshwenyang o mo tlogeditše sekolo ke mo tlogodisetse ka gore nna le nna ko ne ke bereka and then ge ko tloga ke tlo tlhokomela bao ga ra gore bjano le yena o tlhoka mannang o bua le nna ke go tlogela sekolo gore ko we o rakae mama ko ge ke bua mmereko o be a dula lwena ko mmerekong and then a tsena sekolo kowe and then ge o e tla o tlo tlhokomela bana ba oki wa tla le yena ka bua le and then go fitla mo a se monyakele sekolo ka se monyakele sekolo why a ke itse o ne go irega eng a wa mama o ka se ra o tsebe o ka se ntše ngwana sekolong a ke re go ndwa le ge o thothela plekeng ye nngwe o swanetse ge o fitla kua go ne dikolo gona ko go ne bana wa ba bona ba ya sekolong mosegaro mollomo forogo mollomong mara wena o dutse le ngwana e le thaka ya sekolo and then gore ga o tsebe gore na why o sa monyakela sekolo bothata ba ka ke bona bo banong right through ga o bana o fitla mo sekolong gore nke be ke mo lesitse mo sekolong ke re ko go lese bjang o tla nna le mankong no gore o montšhitše sekolo kua a ya ba phoso e bile gore ga a fitla mo ga a swantše a ye sekolong wena wa tšwela pele wa mmea gae o hlokometse bana ba kgaetšedi ya rena mo kgaetšedi ya rena o ne mengwege mekae go njwale 41 okay o ne mengwege mekae o nyetšwe 3 ke latella 4 years go ra gore o nyetšwe ka 38 years mama mona kgatišong ya lentso o boletše ka bana ba gago ba e leng gore ga batle gae ke a rereša ke ba kae 2 we o ka reng o boa ko go nna ko wa ngwanyana and then tse ntši ke nyaka o shara le bašimane ba ga ke ba fitlhele ga ke itse gore why bana ba ke ba bagolo mo go o mogolo mo go why ba sa tle gae a ke itse gore bothata ba bona ke ba tšhaba eng go tla ka gae ba re bona ba tlile mo gae ba lwala a ke sa itse gore ba ira ke nna ore go iregang a ke sa itse wena jwale ka motswadi ge o e tswa o nyaka go tseba gore ge bana ba ka ba itla gae ba jwa ebile ba feleletša ba tšhaba go tla gae e ka ba molato keng ga senke wa tswa wa nyaka go tseba gore rona go diragalang ke tswile ka ya sa moe mara go tsamaya ga go mperekele ka gore ke ya nna bona ga ba teng a go mperekele bjanong nako e nngwe tate moremi o tla ntshwarela senkile ka tla ga gago mara go kopana ga rena ra kopana mo tseleng bana ba sa nyaka o tla kwa o monyano ebile ena nagana a buta ga morapelletsa ene o monyano o na le bothata ba gore wa tsiroga ge re tloga mo tseleng mo ne re le mo teng ra ya ga moremi re fihla kwa a ke itse gore go iregileng dilo tsa renang ke di a loka ene ga nke ra boa le selo bjanong o mogolo o ka re e sala swa ba nako eo le kgweditše mang le fihla ko re amogetse ke ntate malefo le amogetše ke malefo ntate o mongwe o ka re ko mogolonyane gape malefo kuo malefo ko o ka re ko mogolonyane so ka seemo ke to ke ntate mo gore re ba ka ba thušitše ka makola ne alright a re tsweng mo go ye o kgang ke bona a buta emisitše letsogo mo ke nagana gore o tlogane le ditaba tše e leng gore o nyaka gore ya bela tsona moadime le kopelwana le la number 3 phuša le mamontšišemane motlolole le lona ga botse le mmatamele re a leboga abuti nna ke nyako go bolela tsentšhine ke nobe ke nyako go lokisa e ya gore ba reng ke ko mana ke bolela dio tse dingwe ya ke dio tse e leng gore ne di ntshwenye then no palela go bolela ka tsone go gola
and then go fitlhela mo bone gore o godile and then tshwanetse gore o di fetise and then after go bolela ka tsona nna ke right a ke na mathata le tsona tseo and ntho ngwe gape e irang gore ba re ke a tširoga ke ka baka le ka mokgwa motswadi a ka irang dilo ka teng go tshwana le gone bjanong go tleng ga ka monna ne ke sa itse gore ke tlamo ke tswaditso meberekong yaka ke boa koloi se and then gona anong re mo and then bosasa ke a nyakega and then o founetse motho e leng gore ga teng wa bona nke ba founetse nna mbotse gore ka nako e so re tlo ya go sone go lepeta o tsere founu founetse a butaka o Pitori wa e bona wena a go botse se nna mbotsa selo nna ke fihla le ko ntlo ka fihla le go kena ka kena wa e bona bja and then go bolelena go ba ka mokgomo that's why nna nako e ntši ke fetsa ke sa bolele and then go sa bolele ba tsentši because bo sa so tlo ira engwe gape e leng gore ga e right and then go e tla gae gore o tlo kutse ke tlile la bobedi sanke ka robala ke tsogile ka tšeno ka sane tshwanetse gore ke tsoge ga ba ntlhalosetsa pele gore rakang e no ba tsona tseo lebaka la gore ba ske ba go botša ke nagana gore o ka re ba ile o motho wa go ema gone le gore ge ba ka go botša o ka no fetša o tlo hlokagala ka nako ya go tsamaya mma gore na o emetše letsogo wa emang ke ngwana ola wa ile sa mmotša ola o ke hlokile airtime ya go mo founela and then mara mo matšatšing ke ba boditse ke ba lateletse ge ya go founela wa Pitori o itšere kae o hloka ya go founela ke ile next door a ka gopola gore ke mo founele le yena warra ke mmago right mo bophelong ba gago go tloga bonnyaneng ba gago ke eng ntwe o filang o kare kapa o tekwang o kare o tloga a go šitetse kudu and then le tše o sa di rateng ka yena ka baka la gore ge ke lebeletše le wena bophelong ba gago o kare ga o raete moroka batho baki go ka ba lebelela ka moka e le ba bararo amporo ba tshwenya ke line e one ya bophelo le abuti go ka mo lebelela gabotse o gatelegile and then se go ka mo lebelela le yena kapa wa mokwa le ga a bolela o gatelegile mama ka mola o mmona o mo lebeletše and then mohlomongwe ge mama a ka tseba gore abuti o te ikwa jwang ka yena and then ke diphoso tše di fitše e leng gore mama o swanetše a di lokiše gore bana ba ba kgone go mmona jwale ka mma bona o e leng gore o ba fetše mo a ba fetšeng gona mara mafelo la gore bana benu ba ske batla gae ba dule makgoeng ntle le taba ya gore ge ba tlile gae ba jwa o tseba mabaka a mang a bona e le eng le eng le eng gape ga re batho ba nna makgoeng a batle gae o bala le nna o ra le wena okay ko mongwe wa bona mara nna gae ke atla ke itsore ke no be ke tsa nako cause gone bjanong dilo di eme ka mokgomo mara go tla ke atla so mo bophelong ba gago o le gaufi le ngaka Moremi e le wowe ke leboga gore abuti o di beetse ka thoko ene o tikemišeditše go tšwela pele mo bophelong go ka bona sekolo se padile lebelela talente modimo wa go fileng yona ene o focus godimo ga yona ene o iphetele ditaelo bo o irapediše ene o ikgopelele tšwelo pele badimo ba kgona go bona se o se fišagalelang le se o se nyakang mama monna o godile ga le so ge re dira dilo a re mo rerišeng nako nngwe bana ba tlo re phala ka dipolelo ka lebaka la gore ba swaya batho ba bagolo diphoso wena nto nna ke bona mo go wena o ne medimo ye e leng gore e ya go tlaiša ene e nyaka gore o ikgopele o e nyakele tsela gore e kgone go bolela le wena ene o šetse o godile ke kgale ke traya go ikgopela mara ga go tswelele ga ba mpontse gore ke kae a ba mpontse o ne mengwage me kae go ntse ka mo ge nkare ke ya ko nokeng go ne dilo tse ke di bonang a ke kgone go tshela mo nokeng khuname ke kgopele ge nka se kgopele
go dilo di a ira ka moraka. Taba ya lapa la gago, taba ya sedimo sa gago, go se beakanya ga botse gore se loke, ke tlo leka ke bona gore ke dira jwang. Mathata ke a bona mo bana ba gago gore ba tle ba felletse ba dula fase ba kwana le wena, a re lokishe bophelo ba gago pele mama. Ene gape ntho e leng teng ga ka tlhaba ke iretse lenyalo ko lapeng, ga neng ke be ke le iretse ko gae. O le iretse ga gago? Why? And then ya ba ena moshimano ka montshetsa ko gae gape mo leng ke be ke diretse ko geso. Lebaka la gore o riele magadi ga gago ebile mama ke ra wena o nyallo ga gago ebileng next site o re tshwanetse ke ire aowa gano o nyadisitse ke bomang magorena no mama o riele diphoso tse ntšhi a ke dumelane le taba gore o re be o sa tsebe go ne ntongwe a o re botse yona mo line-eng ya taba ke nagana gore le ngwana wa 25 years or wa 20 years o a tseba gore motho mollo mong ga a nyala gore a nyalwa o nyalwa ga gabo e seng ga gage go diregileng ke eng ntho e leng gore e be e le gona e direga kapa e diregile ye e leng gore e go gapeleditse gore o tšee dipheto tša go direla dilo tše jalo ka lapeng la gago. Ke ile ge ke bitsa ba ko gae then ba setle ge ke re ngwanyana wo wa kgopelo ba setle ke nya go bolela tse itshwana le tse so ba ile morago ntse ke feditse maloma ga gare pila nke bo sa irela lenyalo ko ga gago because a wa hlaba bo ba bile tša kae ke ba biletsa ko nna a butiše o emiša letsogo a bute a ke nagana gore o bolela ka ena o bolela ka kgaetšedi ke bolela ka usaka and then le magadi a gago le nna ke ile kgopela le diretse ka mo lapeng la mme and then mme lapa la gage ke la mme a nnoši goba o nyetswe ke la mme le tate and then tate ile a hlokofala. Okay. And then tate o be a tlhabisitše mme ao a se ke hlabe. Okay. And then mogala ba gago o boloketswe kae ga a robala ba rekile pleke o boloketswe toropong kae ba rekile pleke and then ba re ge ba tla bo mogadi wa ka ba raka se bolokelwe mo ntshwenye mo ntwane ba rekile pleke ko toropong ga ga bo beile kae ne ba sena motse mo ntwane ke nna ke irile motse ga bo mogala ba gago ke kae ne ba le Mamelodi ga ga bo ke Mamelodi bogadi ba gago ke Mamelodi mara ga gona ntlo ba e rekisitse and then latla ga ntwane nna ne ntse ke nna mo ntwane and then a be raka jaga a tla kgopela nna a be ba ira lenyalo re le irela ga buta gage Tabakubidu and then wa fela go le bjang wa tseba malome ka kapa ke nyako tsena go taba ye nngwe shi yona o bana dintlo tša toropong re le baswa re a di rata ene re dintlo tša toropong di tla ba le bophelo bana ba tla tsena dikolo ka bogausi dintlo tša toropong di na le bothata go ntšwe le go rekišitšwe lapa la mokgekolo le le bolokileng batho le rekišeditšwe motho go ra gore gone jwale abuti a ane ga bopapage dintlo tša toropong tše dintšhi pele o e reka nko o botsiše gore ke ya mang gobane batho ba bantšhi ba toropong ba sokola go feta ba mogae bana ga ba robale gobane beng ba dintlo tše ba etela ka mo dintlong ba re motse wa rena šiona ba tshwenya bana ba bannyane ba ba leng dikolong ka malwetse go se robale ba no re motse ke thokolosi gante ga se thokolosi ke beng ba lapa ba nyaka lapa la bona koko mogala wa gago a kere wena o ne motse wa gago le yena ditirelo tša poloko ka moka di phethagetse kae mo ga gago di phethagetse mo go nna furugula tsamayela ya Mamelodi re ya Mamelodi wena mohlang modimo wa go gopola re go ishe kae ka mokgola ke bone nka re nna ke tlo ya ko teng o tlo ya Mamelodi ka mokgo ke bona alright wena le ba bo mogala ba gago le ya kwana ne re sa kwane mara ba ile go lwala ba mpitsa ke ba tlhokomela bona
a sebe wa hlabišwa kere gone jwa lelapa la bo monna ga go ga le gona mahlang wena o nyala o re go nyadiša kae ga buta gage Thabakobile a go kgonagane o ka se o nyalla ga abuti age motho o nyalla ka gabo botša abuti a nyake setene sa gabo gona mola Thabakobile go kgonagala abuti ga a nyake setene sa gage and then sa gabo a tsebe gore ka mola ke gešo ka re gonjale abuti ga ya go dira modiro ka ga gage a nyadiša ngwanabo ke phoso kose ka ga abuti go swantse go nyale bana ba abuti le ditlogolo tša gage ge bomma go bona ba se banyala go tlo ira mang ka gore ba robetse ka moka aowa ge batho ba bagolo ba robetse ngwana ra ngwane ke ra ngwane ngwana ra mogolo ke ra mogolo ngwana ra kgadi ke kgadi ke re ke ra kgadi ba ikwešiša ene go le beao banna dikgomo ka tlhokomela kgomo tsela di timele banna dikgomo tsela di timele kgomo tsa mang kgomo tsa ratswale ba go fa tsona go rudi eng ke di tlhokomele ka re nka se kgone go tlhokomela ke le motho wa mosadi metlhe ke nna ke tletla mo sekgoeng ke nyakana di dikgomo le ba ga mama ga Mhlamyane mogala ba gago kwa ga Mhlamyane so ba ga bo mogala ba gago ile ba ga Mhlamyane ka re batho ba ga Mhlamyane bontši o ka re ba tswa ntwane go tlile jwang gore go be le motse wa makgweng a ke tse gore go tlile bang ke ratswale o tsamaile kgale a ya le disalbone banna ko ge ba tloga kwa ba ya Mamelodi ratswala ga go boloketswe Mamelodi le mmatswalo wa gago ba teng mo founung alright mogala wa gago be e le ngwana bokae ka gabo mo go masoganeng wa mafelo gore re na latela ba ba 3 ema mo go bana ba masogana yena kwa bokae kwa bofelo go ra gore moselapa le wena o reng ke la gago gone jwale ke lona lapa la bo mogala wa gago ka gore ke ile go nyalwa ke bona di botsa ka di-seritation ke tsamaye ba sa fetsa mola ke bona ditlogotlogo tse di nna mo lapeng teng ka be ke re nna ke sa ya koo ene ke ra ke sa ya koo ke bolela ke ya mmerekong a sanke ka fetsa beke koo a be mokgalabe ka nama a tla mo go nna a re ena o nyaka motse wa gage o emeletse bana ke tsore gona bjano motse o ko irileng kwa mokgalabe o robjang motsoki e ka ba wa bo mogala e ka ba wa ratswala gago fela go ya ka gore o begile ke mang motse wo o ka sebe wena o ka sebe ngwetši e seng ya hlaba ka molagare ga motsola wa ratswalago o tshwanetse o hlabišwe ka pela ene ntongwe e leng gona go nyakega ba gabo mmago mmatswalo wa gago le ba gabo tata go ratswala gago e be bona ba tlo begang motsola go rekiša motse re swanetse re tsebe gore ge re rekišetša motho motse rena re o rekišang re thota jwa medimo wa borena ka mola motseng ola gona ge re thota re iša kae o nkwešiša ke bona abuti o emiša letsogo o nkwešiša kore koko wena mathata a gago that's why o tla iša ke sedimo ande o gopole gore ge o se wa hlaba le go ka thwasa o ka se gorogele ka mola ka gore ka se ga gabo rena ntlo ya badimo e sepela le mohlobolo so gore gore re swanetse re le thuše re bone re bereka jwang gore at least go be le dipereko godimo ga bana go be le pholo godimo ga bana go be le kwano godimo ga bana ene o ka tšea gore bana ba gago ba lwa le wena gante ga ba lwe le wena ke medimo ya geno e lwa le medimo ya ka mo and then e tsena ka bana ene o ka tšea gore tshenyego mo godimo ga bana ba gago e tliša ke lebaka la baloi gante ga gone moloi badimo ba ba belaela ba re ke gale o le malapeng a batho ba lapa le ba fetšaneng ba ikwešiša so o hloka thušo koko ramogolo wa bana ba gago ka ge ba re ga gabo ke wena o re ko wena o thomile motse wa montwane ramogolo o tlile jwang yena montwane yena ke kgale ba belegile yena pele and then ratswale a tsamaya toropong a o kopana le mmatswale o ba mošile mo a golela montwane a ba nyala bopedi bjanong teso e dio ka moka re di irela ko yena le ria phoso ene le beša lapa la ramogolo ene le tlo bakela bana ba ramogolo malwetši
dilo a di rielo ka mogagago boramogolo a ba kgopele ba botate ba tla ba bege motso go tsebagale gore ga ga bona ke gomme le ramogolo ka gane bana ge ba ka re ngwana wa ramogolo o swantse go phasa ga botate ge o ya kae ke ngwana shu kwa ramogolo taelo e re tsamaya ga geno ga ga bo papa go yo go phasa o ya kae ke a dumela ka mokgompotsang ka gore mogala bo o ne o tlile ang tshwara mo ke mo isitse ka dipono a re ke nyaka motho wa ka o eme kwe ne ke sa itse and then ke botsisa ba re ke tswe re tla le lokišetša koko taba ya tšheleta magoa e a lokišega re tla founela legoa wa bolela le lona wa mo romela dilo tše di nyakegang taba ya lapa la sesi e nyaka gore re tle re e lokiše magagešo ge re nyalang bebetši ba malapa ba tlile go alafa rena ba tlile o tliša pholo mo go rena medimo wa borena ga e sa re tshwenya ka baka la ngwetši tša malapa a re di thušeng gore di be le maphelo ka malapeng a borena bangwe bana ba batho ba re ba nyalang re ba nyala re tseba gore malapa a borena a kotsi ga kakang so bana ba batho ga ba kry-e bophelo ge ba fitlha ka malapeng a borena so lapa la gago sesi leo leng ka gare ga lona le bohlokwa gore o le šireletše batho ba seke ba hara ka bošego lapa la go ba le mešito ga le right le wena ga o right taba ya gago ya pasa e nyaka o e phethela ka re go tla sokola bana ba gago ene le tšere nako godimo ga yona ene a ke nyako dumela gore koko everyday ge ba le bitša for interview wena o ra o ne tšhelete tšeang taba e ya sesi serious e loke taba ya abuti ya license a se ka tlhwa lebeletše wena no abuti o a leka ka matsogong a re thušeng abuti gore pereko tša gage di loke di be gabotse le kgwebo wa gage e gole abuti a tla kgone o di direla license go nelo tše ding mo bophelong kokone o di direla ge motswadi a paletšwe e tebelele abuti nna ga e kwa nna ke ra tlogeletše ka moka tše di ileng di a diega morago koko abuti a phethe ditaelo a itebelele a hlokomele lapa la gage le bana ba gage abuti dilo tša gage di loke di be le tšwelopele a se batho ka moka ba ratang gore batho ba be le tšwelopele gone jwa letsogo o ka mo dinokeng o kry-a batho ba tsene difuthu ba hlapa batho ba phetha ditaelo koko ene ge o nyaka go bona gore batho ba phetha ditaelo rena batho ba re sa berekeng re lla re dutse re khuname ka gae bahumi ba phetha ditaelo bahumi ba phetha ditaelo kudu-kudu ene ba kgopela gore medimo wa ba thuše ka lelo tše dintši a ba dule fase so o dutse fase ga o bereke o ne kgwebo o ne tsebo e ka matsogong a o e bontšhe batho dikgopolo tšeo ka moka gore di tle go wena ke go ka tsamaya wa ya go phetha ditaelo abuti apola leswiswi apola mathata dilo tša morago tše di go šetšeng tšeo go dileng le tšona di tloge go wena no abuti ke nakwa gore kgopolo wa gago e bowe mmereko wa gago o berekang o be le tšwelopele godimo ga ona last ke be ke thieditše radio e sa bolela e re ba nyaka batho ba ba tsebang ka batho ba e leng gore ka ba tšhupela ba dirang ba tla ba direle certificate ko Polokwane nete ke nagana re šetše fitile ba direla trade test so ke nagana re swantse re go thuse ka go gatlantšha le batho ba go swana le bao ba go lebelele re wa o tseba mmereko and then ba go fe ona ene o ka ya wa dira le di-skills ka ge o re gannyane šetše dingwe o di dirile tša go bontšha gore no o tseba eng le eng so then wa ba le tšwelopele mo bophelong abuti go fihla nakwa gore wena ka bo wena ba lo tetebelele ene koko le rile phošo go se botse abuti gore wa kae ke kgopela ntshwarele ya ke kgopela gore ge batho ba itla pitšentše kgolo magagesho botsana then batho ba tsebe gore ba kae ba ya go dira eng ene ke ngwana o bohlale re kgopela tshwarelwa ke rabuti iya so abuti nna ke tla go thuša ke tla go nyakela founu tša batho bale and then ba re thuše ka trade and then mebereko ke mentšhi abuti e go pala re ngwala poto re e bea mo dishopong re ge o nyaka motho wa go tšhupela shu ge o senyegeletse ke scooter e tla mo o tla lokiša se tla lokišiwa se tla loka generator e tla loka ba ikwešiša abuti iya nna ke a leboga malome ka kapa nnane e chaile mama
okay re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM a re lebogile ka mola dikgokanyong tša le ya gore lebogile www.msrs.co.za re lebogile 96.3 FM go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sebopego se ke tšwele